TV. Ni wega muno ni undu wa guthi na mbere guikarania na ithuĩ ni mwaria maundu maingi magi uhoro wa uteti mwena kama wa Kang'ethe undu mwe na senator wa kuria Nyeri gwitwo wa Matinga. Reke tuingire umemerekia murihire kaida kadeka 30 ciukite kuma riu nginya cia ndatha ithatu tugotugamirwo ni kambuni ya Njeru ya wendia wa migunda no ni Njeru guka hati kwanjiriria ira migunda kambuni ya kagukurita ria mbere itagwo Jester Real Estate. Jester Real Estate ni godo nyite ritwa riu wega Jester Real Estate niyo maturugamirire kwa ihinda riri kaida kadeka 30 yukite ni megukorwo magituhe na bao ya thimu kugerera CEO wao gwitwo Stanley Mukibe wa Murege nwe twina kanwe CEO wa kambuni no ya Jester Real Estate. Ni megutira maundu maingi muno nia makoragwo ku monekaga ri mekaga atia mendagia migunda kunako no megukujira na njira ya kuhe na bao ya thimu nigetha wikare ukiuragia kiuria kuri andu aria menao mwena ucio ngi wao wa kambuni yo ya Jester. No ni ungenda kuguriria kiuria haha ndugetigire namba ite SMS ni 22488 kiuria gyaku ningukuriria guku thiini wa studio. Nyambe nyite mugeni witu ria mbere no rikana mugeni aguka gukurira ria mbere ithio guku kwa Inoro rucini ni tunyitaga mundu ugeni uria kwagirire ni rita ria mbere etago Stanley Kibe. Stanley Kibe, good morning. Good morning Mr. Joroge. How are you? Good Joroge. Karibu sana. Asante sana. Uhana atia? Ni ndi mwega biu? Yes. Ona kuria Jester turi ega biu? Yes. Aruti a wira turi ega biu? Na toiga tuke twariria na mwiroreri witu muthi. Niguo. Yes. Karibu sana. Tukwirago mgeni siku ya kwanza. Ohego nginya gutikinda te kuheo. Niguo. Lakini siku ya pili gutigaka ukuhana uguo. Niguo. Bari ni karibu sana oringi. Na nindakena muno ndu awitikira guka. Na tukumenyana makiria tukumenye wega. Ndakoro ndagweta itagwo Stanley Kibe. No ndu wa mundu hiu tari wa kuona ona hari. Niguo ndo mugeithie no mwire Jester no. Okay. Yes. Hamaretwa otoguo Mr. Joroge waiga jitagwo Stanley Kibe wa Murege ni murugamiriri munene wa Jester Real Estate. Na tukoragwo ofisi citu cikoragwo haria Ruiru mwena wa bypass haria hetagwo Kamakis, nyumba itagwo Crown Towers, second floor room A3. Namba citu cia thimu cikoragwo 0702 04 46 56. Jokera ringi hau Mr. Joroge. Namba citu cia thimu ni 0702 04 46 56. Atacokera ringi na mbeo kahora ndugatengere kahora 0. Okay. Ni 0702 04 46 56 ni ahutha cokera mitamigaru kahora yothe 0702 04 46 56. Bas na waiga mukoragwo ha tukoragwo haria mwena wa Ruiru bypass haria bypass ya Ruiru haria kurigania na KCB Kamakis kana opposite Quickmart. Building eho etagwo nene muno building eyo etagwo Crown Towers second floor. Crown Towers. Yes, Crown Towers. Second floor. Room A3. Room A3. Ne office ito sikoragwo. Second floor. Yes, second floor. Tacokera na baya thimu ringi nigetha tumenyite 0702 04 46 56. Haya ritwa tari gwete wega ni Jester as in J A Y na star S T A R. Star ya jata. Star ya jata. J ya J A Y. Jester. Yes. Ni tukwenda tukirinyite wega ni Jester. Oguo raigua tuhana jeta ukiagira niguo ni mukoretwo kuo mukiendagia ati ni kukirega kana gukamwo kahari taria mbere no ona mukiendagia migunda ntete turathi kuria mwena idori hario maundu ukimenyete megi uhoro wa kana he maundu maria ma driver kambuni yanyu ya Jester niki kimutindikaga what is your tumeta mission statement naki okay Joroge kuria gwitu ri kuria gwitu Jester ri ni tu thikiririe client itu muno na tukona kiria marenda kambuni na transparency ina integrity kambuni ina what we call listening ear ati client yoka office ri ni arathikiririo aiga arenda kundu kuna ri ni turahota kumwethera kundu kuu ucio ni undu wa bata muno tukoretwo tugithikiriria undu ucio ni unginya atiriri assurance ni ndagura Joroge handu hau ri ndi sure ndatika korwo na encroachment ira twita encroachment na nikio migunda itu twirigaga nigetha gutikana korwo na cases cia encroachment. Arafu kaundu kau kangi Joroge ni title deed. Customer reda atiriri agikurehera mbeca ciake ri title iko title ithu kuria Jester Real Estate ithu wigagirira mbeca haha
na ithu tukaigirira taito haha ti ati tugakwira weterere kahinda karaihu tondu gutire ngano aca guria gutire ngano obroti ya 50 by 100 to nicio turendia obroti ina gataito kayo Njoroge koguo ona tu undu wa mbere tukwiraga woka kuria office ni uoe taito yo thio geke search wambe wike due diligence yaku ona tutikona thina nginya na bank financing tutikona thina na even circle financing tondu taito ciho every plot have its own title deed niguo ni ndio tondu no wagio kana ni litare kuria mbere guka haha ri ni ando umenye guka no nginya ukena no tondu kumenya woka na king twanjiririe manager niguo haya manager ni kuna tutware manager no ngode tobe tuone video uto walk through the video yes what walk through the video litumenya manager hari eri nigetho twire manager no ri kana nginya wina discount tondu ndugika muthenya mbere ni oro ama Mr. Njoroge yes reke tuone video ya kuria kurita manager uvugudo cio mutu territory riko mutu territory riko kuiretwo Zawadi Gardens Zawadi Gardens Zawadi Garden Zawadi Gardens ni ku manager reke ndekirwo video nigetha riri nigetha niyo retwa ekirwo video hari tutware ku nginya riu hari hau ni kitini hau akoro wona riu yo ni bara ya kuingira mugunda hau ni au cio niguo mugunda riu Mr. Njoroge nona ni kundu guthaka green vegetation nona vegetation ni njaga muno ni thaka muno alafu no wakiona nginya kwina thibitari nginya ni kundu ku kwina miti ni kuthaka muno ni kundu guthaka muno kuria ni red swell Mr. Njoroge kuria nginya ani ni ukuhota kuhanda oko ni ta mbembe na mboco okiria giothe ungihota kuhanda ku yes ni ona ni ongwiragira ndakorwo ngirana ni ngirora video tondu ni ngwenda kuika ati hau andu aria matoi manaja ni ku one riu tutware reke ngutware riu wega ni ukunyita njira eno ya guthie iria twitaga Nairobi Marua Highway kuma kuria Keno guthie nginya Nyeri ukuhetuka Keno ucoke uthie haria no Murang'a Teachers College Makuyu Makuyu kuma hau Murang'a Teachers College ri haria kuingirira ri ni ta kindu kilomita 1 Mr. Njoroge kuma Makuyu haria Murang'a Teachers College yani no amiona haria ri opposite Makuyu Sport Club uguthi wingirira handu hetagwo Kitini kuma hau Kitini uguthi on tarmac Njoroge uguthi kuma Kitini ukuingira 4 km only 4 km on tarmac ucoke uingire mita 500 kuma barabara ya rami kuria ndirakwira Njoroge taru kuma haha Nairobi ri guthi hare gukinya hau Kitini ri ni kilomita 60 na iyo 65 Mr. Njoroge hado hakuhe nona hau ni hado ukuoya ona ya less than 1 hour gugithi hau koguo ni hado ona ungihota gwika atia guka kumana ku mucie no goka nginya Nairobi laivi koguo no urutage wira Nairobi comfortably no kainuka ku aikono ni marathie Nyeri na Sagana na kilomita igana riki nduri nginya kure makuta no ndo ni marathie ha ni kilomita 65 na wajira kuma waingira koguo kuingira hare ha matunda ukuingira hare ha matunda ni weta Kitini uhetuke town ni ta Kayole kuma hau Kayole it's like 1 kilometer ukinye mugunda manager shopping center kuma manager shopping center Mr. Njoroge ni 500 meters ukinye mugunda tareke jurie kundu guku ri niki mugunda ucio ni ungitua kurora tondu ni njino mutikigura mugunda mutambite kurora atia mundu agikana guo ri ni mugunda ucio hana atia kuria ri kuria tugaga atiriri ni ready for settlement kuria ni kundu kwina thitima kwina mai tiri ni red swell koguo ni ukuhota go settle kuo no hote gwikuria wita muci koguo ni ready for settlement neighbors ni eka ni kundu kwega kwina neighbors arafu mathibitari na skuru si handu hakuhi muno arafu kuria ni kundu riri ungirima ungirima ona taru ungihanda kindu ta mboco kana mbembe taru Njoroge ri taru ngunia ya mboco ya yellow beans ri iraima 900 50 by 100 ri ona ungia 50 by 100 ri ni agu no kurutira ngunia kuma icho inya no uhande na hindi uhandite mboco no kahanda mbembe na we ngunia ya mbembe kurutire ngunia ta 3 50 by 100 ungika mathabu within 2 years no menye season ya mwaka ikona season 3 koguo within within 2 years ni ukohota hotete nginya kurikaba mbeca iria ugurite mugunda ucio na thogora mugunda uri oho na no ro ningi wagurire asa ni ndanyita ni value iyo ni twitaga na githungu value ati taru ndakwenderia mugunda mugunda ucio ni uraguthukumira na bado guo no urathi na mbere kuongerera value exactly hai tareke jurie undu ungi mugunda umurendia mbeca cigana mugunda uyu ri hau
value ya hau kwaria horo wa ma Mr. Njoroge ri no rikana he trader discount kwaria horo wa ma handu hau ri handu hau haraima 450 no muthi ndoka kurehere mwiroreri witu discount ya 399 komuno ya save ciringi 51 mundu othe arona handu agihonokia ciringi agakena muno ini shilling irahonokia ndui wiki no ni ya customer service week yes no ini no nginya tungiamarehere discount njega nigetha ona ithuĩ maigue ni twa appreciate customer itu taturikanie mundu agenda kuona mugunda uyu kana agenda kwigira mugunda uyu ri akwanjia ha wa mbere no uhure thimu neo 0702 04 46 56 sokara rege 0702 04 sorry Mr. Njoroge 0702 04 46 56 jokera rege na beo bicokera riwega 0702 04 46 56 haya rure arafu ri na mundu agenda gukonya office office citu ndaiga ci haria bypass ya Ruiru haria hetagwo Kamakis iriganitie na KCB ya Kamakis kana directly opposite Quickmart building iretwo Crown Towers haria second floor room A3 tareka Julia mundu agenda guthikonia mugunda uyu mutwaranaga ri site service thiagwo ri Njoroge ona riu turaria thaisi mwiroreri witu angihota kuhura thimu no ni kuoyo na mabangane na andu aitu a wira na mamutware umuthi tuthiaga site visit every day umuthi thini wa studio na mundu gwitwo Stanley Kife murigeni rita rĩa mbere guka haha na ukite na kambuni iretwo Jester Real Estate na no akigwa kuria mena mugunda kuria kurito manager reke tuthi kundu kungi tutanathi kundu kungi tondu niamenya inyuĩ mukoragwo na migunda kundu kuingi ni undu wa nikihigwe atumire mwiciri horo wa kugĩa na migunda kundu kuingi riu Mr. Njoroge ri haria mwiroreri witu ri he kindu gitagwo gukorwo na will na ability will ri ni no nyende yes ability ri no hote riu ithuĩ tukoretwo twijipackjite undu mwiroreri wothe ni egufit project ini citu niguo taru project ino ya manager ri turamende na 399 kuria mwena wa Kagundo Road ri twina project haria Mara wahituka Mara haria he town ita Kantafu na ni project thaka muno Njoroge yes nayo turamende na 649 arafu tugacoka tugathi tukarora mwanaichi uria wa kawaida uria wi haria thi no ni arenda uria rege ni uhoti wake wa kibesha yes tukamutwara kuria Matu haria Kivadini thutha wa broti ya Kivadini we ni ndamenya no wiku twina project nayo thaka muno hau nayo turamende na 260 ona 260 649 na 399 no na turorete mwiroreri witu wega muno koguo na migunda no yanyu quality ne the same kira gikite no distance iratuma rigi mugunda umwe goro no raithi yatene kumwe atene kuru atene kio kura imara asa size ni the same no kuria distance iradifa kidogo tariu wa mwena uyu wa Kantafu ri ni kilomita 47 kuma Nairobi handu tuthia na ithaa rimwe tunie mugunda ucio wa Kantafu muhetetete muhetarita ucio twita Mountain View yes Mountain View goko ni Kantafu mundu athiaga tia Kantafu jana kilomita 47 45 between 47 to 45 hau yes mugunda uyu umaga haha Nairobi ukathie ukanyita njira ino ya Kagundo Road Kagundo Road ukahetuka haria uigwa Jos Kamara I'm very sure no igwete Jos Kamara Jos Kamara na ndona riu ndona nikuo guku nikuo kuria ni kundu guthaka muno niguo mugunda ucio ni nginya ni tufencite na tugekira gate guku ni ready for settlement guku nginya ngirona nyumba iria ciakitwo ku Mr. Njoroge ni nyumba cia kifahari na ni kundu kwega muno kundu kwa mundu urenda guka kuwak Nairobi na akainuka gwake mucii niguo kuria Mr. Njoroge kuria guku ni ciikaga wega muno kuria Kantafu Kagundo Road arimi aingi makoragwo arimi aingi a nguku maimaga kuria mwena wa Kagundo Road kuria Joska na riu Mr. Njoroge ri nigetha kuonia customer uria ungihota ku manage mugunda ucio waku ri ta riu 50 by 100 ri ni mugunda munene muno ni mugunda ungiiga nguku cia broiler to ni ndi murimi na no ndi murimi wa nguku cia broiler 50 by 100 iganagira nguku 4,000 ne to Kenya bejolia ni tigari goda ha settlement no hote kwa kana ndigie hasiugo hasiana ini no igage nguku ya 3,000 kana 2,000 ukahota kuiga nguku ciaku either ni cia broiler kana ni cia matumbi ta riu ture ya nguku cia matumbi ri iraima
between 400 and 450 riu Njoroge ta imagine ina kari gakuwe ugekira matumbi ta tureta 5 ugoka nacio guku nginya kambuni-ini teno guku Royal Media ukenderia co-workers niwona mbeca cia maguta na mbeca nginya family yaku igukiria na wina hakuha guikara ndurari ha rent yes kugo ni kundu kurahe mundu opportunity nyingi yes niki kuraima nginya 649 niki kuraima uguo na ndegure he farafara ni ratuo duo ona ithiite muno ni ikinyite o kuria kianda ni hetukite Rwai alafu fresh water ni marakiririo riu me Joska ona mundu uri ugutwarwo site umuthenya ni ekuona mitaro ya fresh water ikienjwo marathie nginya kuria hare Kantafuri Mr. Njoroge ri nigetha nderie hau ri he kindu gitagwo Nairobi Metropolitan ikani uri waiguo ni ndana meigua zoning yayo ri ni hetukite center yo igathio kundu gwitagwo Koma town yetagwo Koma na kana meigua ne njira gohoro wa Koma ni ndirenda gucera na kundi kumenye wega ni kundu ta hau ruraiga no na huraiga ru KBC hau Joska Mala area na ho nginyete Mala Kantafu mundu naituka Mala kuma Mala guthi Kantafuri ni kilomita 2 tu okay ni kilomita 2 tu alafu project ino ri handu mundu taru ngari cia okorwo ndukiri na ngari yaku ngari cirari cia ciringi 100 tu guka Nairobi na alafu kwi bypass yumite kuria Athi River igoka ikarenga Joska igoka ikaingira Kantafu ikaimira haria Kirimambogo koguo gukorwo within the radius of that bypass na no amenya kundu gukire na bypass ni gukuraga na ihenya muno ni nyonaga atiri andu ngia Murang'a ni mendire guikara Nairobi yes koguo ungiuka Nairobi ungiuka ikara gukumena ya Kantafuri ndwani ndigotinda ugicoka Thika ukiinuka kana gucoka Nairobi ugicoka Thika asa bypass yona ni yambitio aria mamioi iguthie yumirire haria Kirimambogo koguo uguthie uriukaga ukaingira Kirimambogo ugathie ukaingira Thika kugo yo githimuru ko kumiriro haria Delmonte ndwagikinya ningi ndwagikinya ndajita tajira atiriri mundo uyu ri wajira ni 649 ikodi na bia ciothe cash guthiaga atia ni tukoragwo na tuheaga mwendoreri witu kiria what we call installment flexible payment tugakuhe mieri 6 Njoroge uka office wahura na mbeyo ni ugutariria uria uguturiha tutitengeragia mwendoreri witu nigetha tutwarane gathabari kega tareka njuria kiuria kingi ngona guku guthie site no o muthenya ni free na ni free utwaragwo o muthenya na ni free na nigetha Njoroge ndihe mwiroreri witu kiria bica njega ya kundu kuu ri taru kuma Nairobi ri guthie Keno ni kilomita 54 ni kilomita 54 nado ingi mararaga Keno magara kana ira na magoka Nairobi haria ni kilomita 47 ni ndanyita riu no anyita ni handu hakuhi ni handu hakuhi na kuma Tamak uko ya dakika icho 5 tu Njoroge ukorwo kinyite kuko ni handu ngithie na uinukage no handu ngithie na uinukage na ndregwa atiriri mieneo ya farafara ya Kangundo Road ri ni yakirwo muno ni ndamajiririe na ukunjiro magithi maikurukite ona actually majiririe haha riri haha coka magithi maikurukite rigu thite gwakitwo wega kugu ni kundu utegutinda ukiuria kana kwina neighbor gura tikire tungiuria ni kwira agakari tondu ni kundu guikare wagura ni kukuria ugakari alafu ri Njoroge ri he kaundu ngwenda kwaria very important ni tukona kiatika ni tukona kiatika wa broti yaku tuge ni wambiriria mujengo na ni urari guka site yaku guko ihana atia na nduri hota guthio muthenya ni tukona kiatika wathie kuria gate urona hau Njoroge ndona tuki niku rahingurwo gate iyo gate uri hinguragirwo ni kiatika ni tukona mundu uria twihokeire nigetha onaka kwi andu maguraga ona rungi ukagura wenja wa bururi woka no oithu no twagutwara already ogoka ni twagutwara no ni ugakorwo na mundu ona ku ungikuonia map ya mugunda ucio na hote gukuonia broti yaku ni namba cigana rigo uragweta gwitagwo Kantafu koguo mundu ka oria aingira kwanyu just aiga ndindenda gutwarwo Kantafu haya na ni kunjirite uhoro wa manager na tugucoka manager ringi no abe tware matu ni wajira matu na kanyamu kure matu ndi na kanyamu na ni kanyamu gathaka muno gie thutha wa bro area kare center area itagwo
Kivandini kuma hau Kivandini town iyo ukuingira kilomita 3 tu na kuma Matu ni like 10 minute drive kuginya guthie mugunda-ini ucio. Haya guku ri Matu ri murendia atia na mugunda ucio hana atia? Ucio ni mugunda muthaka muno na turendia na bei ya 260. Icio ni ngiri magana meri ma 60 260 ona kwa mundu ni agwitikiria ikorwo na mbia ciothe ko ni ugwitikiria ona kuriha na mieri 6 guku Matu ri ni tuthiaga o muthenya kuria Matu ri tuthia no customer angiuka a request atwarwo no nginya nake atwarwo no site iria tuthiaga nene tuthiaga muthenya wa Wednesday na Saturday kuria Matu na Njoroge reke ngwire tariu andu maroria atiriri Thika nira expand na andu nona mugunda ni mahinje Thika ni hihinyitwo ni mugunda uria wa Delmont uria ukiendagia ukindiraga na manani riu maroria atiriri Thika ikunenehera nako Thika iranenehera na Matu na mwena wa Manaja Makuyu mwena ucio niguo mundu wothe ura invest mwena ucio ona mundu urathi nginya Makutano na Sagana jackpot ini ona ngianjira atiriri Thika ti kunyihera nyiha ni goro iragia riu gakora ringi taru ngianjira ndina milioni 10 ati nigetha nyonega float Thika tawo no nyoni na milioni 10 na ha uranjira ingithie Manaja ni nguona na 399 then thitika ndina milioni 1 thie ngure ka float na jake na njanjie guikara no hara wanjira nta kilomita cigana kuma Thika guthie haria Kitini ri ni kilomita 30 iyo gani guthina gucoka au ni rau tuthiara au ni ona ndeka 25 stithiraga kuma Thika tugutengera na tugacoka tureko kuma Nairobi nginya Thika ni kilomita 42 then na hale ni 65 ko ni kilomita 20 kindu actually 25 uguo yes tucoke ndenda coke Manaja no tanacoka Manaja ri of course mwena experience muthite mukigiaga ya muratwarana na mundu mugatwarana nake kuria mugathie taru mugithie kuria gwitwo Manaja mugithie Kantafu mugithie Matu customer no muthia mukiaragia nake na hare mundu athiaga agikwiraga kana agikuragia nikiro na hita mwananchi kana muigithia arenda riri arenda company ina integrity, company ina transparency, company ina taito cia already, company iramatwara kundu mangihota guseto na company irahota kumwera atiri ona ukorwo de guseto muthi value ri value ya mugunda ucio waku ri igukorwo ko twoe mukwa muhiano Njoroge twoe mugunda ucio wa Manaja ni uramenya Murang'a county ni roire haria Makenji ni raka thibitari nene muno hau wa Kennedy Matiba Referral Hospital ni maratengire maraiga ni megukorwo na industrialization ena area matangete ya industries we uri atiriri Njoroge andu aya mari rutaga wira kambuni ici industries cigosetwo hau ri marikaraga Manaja tondu kuma haria Makenji guthi Manaja ni kindu ndagika 20 koguo ugakora andu acio marikaraga Manaja koguo no nginya uigirire uthikiririe customer kuria areiga marenda kuria kuna growth haya he kindu kingi ndacoka ndona andu makoragwo me ikundire na andu rehi makoragwo ringi meyumbite tugeta ni andu anduthi andu aria turutaga wira ta gukura twibanga hitu gikundi no twibanga kuri andu makoragwo nginya me kanitha-ini athuri ringi aria mararitaire ni marenda gwibanga ni mukoragwo na provision ya andu tacio guku kwa Jester Real Estate ni tukoragwo na ni tuhotaga kunyitithaniria andu tacio broti ona mangi wa broti ta 10 ni tuhotaga gucinyitithania na tukamiandika itaitu imwe ucio ni undu tuhotaga na mangenda si individual bado no na mangenda tu o mundu ka individual gake no tukumahe arafu weka undu kangi ngwira kwariria group no moke na ringi group yo ni rutaga contribution sako no mahote guka moe taito na moke mathie moe loans sako na ithui mahote guturiha koguo ni kuonania ungiona mundu mukigeria kugera gacira ga sako kana ga bengi ni kuonania indo cianyu ni clean indo citu ci tiari actually tugaga ithui responsibility ito ni huthu muno ithui ni tumenye twethe mugunda mwega ugukenia customer tukathikiriria client agatwira kuna na kuna ithui tugathie tugetha mugunda wikarite wega na mugunda very accessible. Tareke njuri kiria kingi yeto bicoke Manaja ringi tucokie Manaja ringi wajira Manaja ni kuma kilomita 10 na kindu kuma Keno kilomita 11 uguo kindu hau 11 12 hau uguo kuma Keno ni handu hakuhi muno ni handu hakuhi tuthia na ndeka 15 tugakorwo tukinyite mugunda kundu guku ri advantage ya gukorwo na mugunda kundu guku niki kundu guku ndaiga atiriri accessibility
accessibility ya andu hau ni huthu muno tondu ni ukuhota kuma ku na uke Nairobi nginya wira ni ukuhota gukorwo ati ni all purpose ni mugunda all purpose ati it can fit agricultural kana ni ukufiti urimi no uhote kurima ona ukorwo tari ngurwe kwa andu mararima wega muno kwa andu mararima ng'ombe wega muno na nguku koguo no kuhota go commute kuma Nairobi okorwo wigikara Nairobi ugathie mugunda-ini waku ukarora uria gukihana no ugagicoka gwaku kiuria ni ndekaga research yakwa na ku ngona atiriri muthanga umaga na ku na mahiga matiri kuraihu yes building materials kana icio cia mwako tariu muthanga ungikona ga pick up gaku ukutaga haria roi ugoka ugaita koguo uka reduce cost ya building ya kana waki kugwa kana ni easier muno ona mahiga no ona riu makiumaga wa hadarugo ni transport no handu hanini ni distance nini koguo thogora wa gwaka ukorwo wi munyihu muno haya kindu kingi ndio ni andu makiuria uhoro wa riera na neighborhood kuri gukuhana atia riera riaku rihana tondu ndio andu ni marorira heho kundu kuria kwi wetha njega muno o toguo muona haria video-ini kundu ku kwina green vegetation kana ni kundu kwina guthaka ni kundu guthaka ni kundu gutari heho gutire heho ona hanini koguo ni kundu guthaka muno ni kundu kwina fresh air tondu ti congested na gutikire na industry cigikuhiriirie hau ni kundu kwina riera fresh ni ndirakuona ni ndarora koguo ni kundu ni Kenya no turona ni haria ni keno ni twanyite barabara yo ni thaka muno no wakiona ni twakiingira riu na mananja na ni wakiona ni ready swell ndika ni uranoti hau iria ni thibitari urona hau Njoroge ugagicoka ugagithie mugunda ni wona hau kwina nginya mai na thitima cikiri o hakuhi na kala cia nyuni iri kuici kana cia corporate kala cia nyuni iri kuici iria kaitu ni mustard na blue mustard na blue yes haya kiuria namba yanyu ya thimu na haria mukoragwo niyo namba witikagire ngakugia fiu nginya uhe namba ya thimu nginya tumenyite mutwe niguo namba itu ni 0702 04 46 56 jokere rigi ukahora 0702 04 46 56 haya deda wambe cokere weke summary na kugwetha watu twara riu ni weke summary kendeka ni kwata kulika ni kwata guthika muruto mwega utikire summary yaku gwethe tu mathogora na nginya title njirie gutiri kuru gutari title gwothe title every plot ina title yayo yes sawa gitutware ku ringi summary in summary okay mwirori witu twina mugunda haria mwena mananja kundu gwita Makuyu Mananja kuria turendia na 399 it is a discounted price na twina mugunda kuria mwena wa Kantafu haria Mara na guo turendia na 649 na twina mugunda kuria mwena wa Matu uria turendia na 260 na migunda ino ni turaheana time yes up to 6 months mundu urenda kuriha pole pole na jaririe ona andu akuria mwena wa diaspora aria twitaga diaspora ndimere ungihota gutuma mundu oke akwirorere mugunda ithu tugugu processora title na tugutumire through DHL that is a very important message igira andu a diaspora yes komura kona guoya na mundu kona guoya na ona no utume ona wakiri waku no oke twike documentation nake na tucoke tugutumire title ithwe haya ndona turohoro wa Kantafu in summary kuria Kantafu daiga ni kukorwo gwi kilomita 47 kuma Nairobi ni hando 1 hour drive kuma mwena wa Nairobi na kuria turakwendia na 649 na ni kundu guthaka with ready settlement kuria neighborhood ni njega thitima na mai Mr. Njoroge sio on site kuria urathie warikia kuriha uite material wambiririe gwaka na oseto yes na matunda kunogo wajira na kwetia matunda kuri atiriri kuria turakwendia na 260 na ni just 3 kilometers kuma haria Kivadini town na kuria title na mugunda ucio na tu fencete na tugekira bacon na title ni ready wariha actually Njoroge kaundera ku pass haha wariha oko urariha cash within 14 days 14 days now you hold that me accountable 14 days ugakorwo ina title yako ndio kijiria atiriri ndamenya nika undu kuhota tondu riri kijiria atiriri mugunda wothe protection the already cia manager na Kantafu na Matu title cia office so kile weka no transfer ndamenya niko mikio no kimike kono transfer within 14 days tukorwo wina title igithoma ritwa riaku tukirikirie tondu kurike turarikia ri wajira ndi customer service week nikimurekira andu register nikimurekira customer cianyu ita customer service week otoguo ndaiga twina discount ya manager
turawendagia na 450 no tondu ino wiki turenda go treat customer itu wega turamende na 399 alafu woka kuria office ire no tukire ona gift cia gugikenia client itu kumacokeria ngatho niguo haya kogo rucio mugatwara andu na muthini muratwara andu ona currently andu no megutwarwo after show na andu no megutwarwo na thaici ungithie ungihota gutengera hau office ini no ukuhota gutwarwo ni kuna aruti ega a wira na ni megugutwara nginya ku rukendirikania namba yanyu ya thimu haria mukoragwo na we witagwo tondu kwi mundu wakwena rita ria mbere he mundu wahingura TV tha cia gukora reke nyambiririe na uria njitagwo very good yes njitagwo Stanley Kibe Murege ni nie murugamiriri munene kana area metaga MD wa Jester Real Estate Jester Real Estate tukoragwo haria bypass mwena wa Kamakis na tukoragwo building hours next to KCB branch ya Kamakis kana directly opposite Quickmart Kamakis. Namba ito ya thimu ni 0702 04 46 56. Jokera rege 0702 04 46 56. Thank you muno mudogo to Stanley Kibe wa Murege kuma kwa company ya Jester Real Estate. Thank you muno Mr. Joroge. Na tuko kana ugo kaligete guko tutingataga andu. Neguo ni musi otugino tana. Asante no nginya njokerege. Karibu sana. Asante sana. Timana mudogo to Stanley Kibe wa Murege niwe MD otagwa kwira wa company ya wedia migoro itagwo Jester Real Estate umomemerekia murihire naho ni twatirihe tabara ito ya Inoro rucini muthenya wa umuthi hari ni hakama wa kanetha timu ya Inoro rucini tidia wega kira kiracokerera tabarira yake muri.